In the United Arab Emirates has sentenced dozens of Bangladeshi nationals to prison, including 3 who received life in prison. Raiset patok shipusnam kari UAE yaki san phulaingot kinong Bangladesh. Langi im hakano kano kari lakalong kari bas sanchar donbor ne kari bas sanchar lanjut tangbangin omlaj bat bangi hapet banbud nanti yakir kom neki kendon jong kano kari kaba kari kalap penmi lem gumta ngi hapan mat ya shibun ki tingsha penshitong hakita ki kendon jong kari ladangi penken yaki hukum jongka kacing yaki apo jong kari Bangladesh daki kena pule halor ka bhakam thungkam neka kota system kelawan ra yabun ngut ki mensimbriu bandu no yela kejong kacing em baru bungut ki balaman saujur hakani ka tayo balalet kamtam kitu ki samna ki balami syakmat pan yale persya pat ki bor pahara jong ketika ri Bangladesh hakaba ki babun ngut nakiru ila poisha hospital namar kacing man saujur jogi katai kacing yaki jong ki briu basa apo ri Bangladesh kamsam lakut no tang hapo laka jong kari hanrai kalapur syakiwei pat ki benta jong kiri ka pertai balasa dagi nong Bangladesh ki basa ki batrai pat ki bapule hapo jong kari UAE ila penlong ru ya kacing yaki hapo jong katai kari kum kadak ban persan pura halor katai ka kamyeng jong kari Bangladesh penban katai ka jing yaki jong ki nong Bangladesh basa ha katai kari UAE kalawana penban ya kacing babe jongki naba katai kari UAE kum kadak ban om penbunam ya kari jongki ilarai ban set patok ya san phulaingut ki nong Bangladesh kibayaki persya ha katai kari UAE ya uwe pat katwes nem bat ya laingot kilarai ban set patok shi jing im katai karai kalapmi hadin balap penmi daka Abu Dhabi Federal Court haka jing pentiap jongka lengba ka Emirates News Agency halor kita ki baladon benta ban perlong ya ketika jing ki hapo kari UAE ki badai try napo kari Bangladesh nabal ong ba kita ki balai ki hapo jong ketika kari UAE ki lapan kain ya ki kendon katkum ki kendon an jong kari UAE